eka dhiang' mi chak. Jaod bura Masuna East Junet Mohamed wacho ni jokanyo mag ODM wacho ni en kod jotend ODM moko chano uso ODM ne jatend piny Kenya William Ruto ema osebedo ka chano tero ODM mondo oriwre kod riwruog duond buche siasa makwedo piny wacho nikech ok gimor kod sirikand manywanda. Junet wacho ni e kinde machuok mokalo yande ne oromo kod achiel kuom jotend ODM ma osebedo ka seyo sirikand manywanda kama ne okone ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta oikore mar siro ODM ka ODM oyie wuok e sirikand manywanda kendo bedo e kweth maketo sirikal tesreo. Medo ni jogo ma osiko ni ODM owuok e sirikand manywanda ong'eyo ni gionge kod mbii mar siasa kendo gimanyo kar pondo. Monday I think jioni ananiambia ndugu yangu kuna mpango mzuri nataka nikujulishe ya chama chetu. Ananiambia hakuna haja ya kusupport President Ruto, wachana naye. Tutoke kwa hii mambo ya broad based. Mimi kwa kazi yangu libaki tu. Tufanye namna gani? Anasema tuko na mpango mzuri. Ananiambia ati former president Uhuru Kenyatta anataka kusaidia sisi kwa chama chetu cha ODM. Mimi nimebaki tu kusema ati he is ready to invest over $1 billion shillings in our party. Ati ili atusaidie chama yetu ikuwe imara. Then tutashinda uchaguzi ujao tukienda kwa United Opposition. Anasema wengine wenu kama wewe mimi najua ile kitu utaki ni huyu naitwa nani wa Munyoro, huyu Rigathi. Hakuna haja wewe fanya hivi, wachana na Rigathi tupite njia ya Uhuru tuingie kwa United Opposition. Nimeambia wewe ulikuwa unasema sisi tunataka kuuzia chama Ruto, wewe pia unataka kuuzia Uhuru Kenyatta. Sasa ni brokers mbili ndio wako na mkutano hapa. Propaganda wanaeneza. Pena propaganda. Wanasema ati mass exodus from ODM. Who's leaving ODM? Kama mtu anataka kutafuta kiti yake na anajua hawezi kupata kwa ODM, aende atafute kwa chama kingine. Hiyo ni exodus. We are not going to allow you to take our people to a path that is not going to benefit them. Ji adek owito ngimagi kama mokang'wen oyudo hinyruok e masira mar apaya manotimore